ko twese twakurikiranye uyu mukino. In the game, we concede a goal and then fight back. So it's really intsinzi ikomeye kuri Manchester United. Nanjye ubwanjye nishimiye ikipe yanjye, nitwigize dutekereza ko twabahaye amahirwe. Mu gice cya kabiri twagize pressure ku rwego ruri hejuru ku mupira, twabashije guhangana neza ku mukino, twagize guhangana gukomeye aho twagiye duhangana bikomeye. Nanone twari turi muri situation nziza, position yacu twanaremye amahirwe menshi yo gutsinda. Ubwo rero ndakeka ko ntabwo twigize twitwara nabi. Warebye situation twari turimo ku kibuga iminsi oya nyine n'umwanzuro wihuse, ariko ndakeka ko ari indi ntambwe kuri Marcos ushobora kubikora niyo yaba yahangayitse. Umukinnyi mwiza mu mupira w'amaguru aba agomba guhangayika igihe cyose ari gushaka intsinzi mu mikino. Iyo rero ushaka intsinzi rimwe na rimwe ushobora guhura n'uburibwe, ariko namweretse ko ashobora kubikora. Aratuje, agomba kubikora kugira ngo batane intsinzi. Agomba guhozaho kandi akita ku mahirwe ababonye, ariko agomba kugaruka akanakora ibikenewe. Ntabwo mbibona byose bibera mu kibuga. Nicyo cya mbere wabonye ko Bruno yaturutse inyuma. Ubwo rero navuga ko ntaba nishimiye igitego yatsinze. City were unhappy about the equalizer. What was your view of that decision? I didn't see it so straight on the pitch. So first half, but you see that Bruno is coming from the back, and of course, I would be unhappy if I concede a goal like that because it brings a hesitation. But it's a grey area, and also for the referee, a really difficult situation to judge. But if you see it black and white, yeah, Bruno's coming from the back. It's a great pass from Casemiro. Of course, also a great run from Resi, but he's not interfering. Marcus got the winning goal, but you brought on Garnacho. Byinshi abivuzeho umutoza Erik ten Hag. Ni match wabonye ute Anastasia? Ko ari match yari yavugishije bene Manchester United gutsinda uyu mukino byari sawa. Urebye byari sawa, ni ekipe yabanje igitego, iragaruka Manchester United igitego iracyishyura, mani baza no gushyiramo igitego cya kabiri. Muri rusange urebye Manchester gutsinda uyu mukino byagabanyije umuvuduko wa Manchester City. Navuga ko Manchester uwavuga kuri munsi yakoreye afera Arsenal. Sinzi ko naba mbeshye yego Arsenal ntiyayitumye mbeshye. Oya niko kuri Mani iri mu bihe byiza, sinzi niba abantu mutabiho. Biragaragara babigarutseho kuri mbere y'umukino. Njye narabanje ndavuga ni ikipe ya Manchester United. Yego Man City ni ikipe ikomeye, ariko bitewe n'ibiri Bruno Fernandes arimo bitandukanye n'ibya Kevin De Bruyne, bitandukanye n'ibyo Rashford arimo, iyi kipe ya Manchester United iraza kubitsinda umukino. Hari ikindi kintu abantu basa naho bari kwirengagiza, ama ekipe asa naho agenda asimbura. Ibi ni bya bintu bikurikirana iyi shampiyona cyane cyane kuri aya ma ekipe mato. Ukumva ni United yari imaze iminsi iri down, ariko Ten Hag araje asanze Pep Guardiola wari wubatse ibintu isi yose iri kumutinya, arongera arabicumije. Ubu ntabwo watinya kuvuga ko umupira none uri kugenda uva kwa City werekeza no ku yandi makipe agenda asaranganya. Ibi bikwereka ukuntu Man U umwaka utaha ishobora kuzaba yari improvinze urwego rwayo. Sezitaha tugashobora kubona United none iri guhangarira igikombe kurusha uko yaba ari ekipe yaje gucaringinga gusa. Ni nako kandi hari hateganyijwe undi mukino wa Arsenal n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Mbere yuko tugaruka kuri uyu mukino, reka tubanze twumve ibyo Mikel Arteta yagarutseho nyuma y'umukino, none duhite tugaruka ku mukino tubijyanirana n'imisifurire mu gihugu cy'Ubwongereza muri weekend ishize. Happy for two reasons. One, because I saw a team with a lot of courage, determination, quality, and that really wanted it today to come here and win the game. Twese twari turi hano It's great. And going in the dressing room and just feeling the joy.
nta n'impamvu n'imwe gutuma abantu twibagirwa by'ejo hashize. Tugomba kugerageza ikintu icyo ari cyo cyose ndetse yewe no ku munsi uzakurikira twabikorera hano. Ibyo tugomba rwose guhangana nabyo bizabikora ejo hazaza. Byari ibyiyumvo kandi rwose byari n'ibyiyumvo bikomeye cyane ibyo twafataga n'imipira. Aya ni amateka akomeye hagati y'amakipe yombi kandi rwose anasobanuye byinshi haba kuri twebwe ndetse no ku bantu muri rusange. Habayeho guhererekanya imipira gukomeye cyane kandi rwose byari binashimishije. Bwari uburyo bumwe bwihariye bazaho nk'umutoza ndetse na staff n'abakinnyi na board muri rusange. Twese dusa naho turimo tugendana kubera ko twizeye neza ko ibyo byose bizashoboka. Ibyo tuzabikora kandi rwose tugomba no kubyizera twebwe ubwacu na ekipe. Ndahamya neza ko hari ibintu byatumye abakinnyi bacu bahinduka by'umwihariko mu mitekerereze yabo, gukina bitandukanye kandi n'ibyo dukina turi abakinnyi 11 ni ingirakamaro mu mupira w'amaguru. Kandi uyu munsi wari umunsi ukomeye cyane bitandukanye n'indi isomo rikomeye twabonye. Byari na ngombwa yuko twebwe tuza kubona ibyo byishimo. Kugira ibyiyumvo bijyana n'uburyo bikontorora umukino. Well, the team is out there and we've done things in a great way, but there are still a lot of things to improve. And we know that and we are conscious of that and we will keep working the same way. byinshi Mike Arteta avuze mu magambo ye Anastase yashyize rwose mu kinyarwanda kugira ngo twese tubashe gusobanukirwa. Ni byinshi bitandukanye biba bivugwa kuri Arsenal tutagarukaho bitewe n'umwanya tuba dufite muri aka kanya, ariko hari uburyo iyi kipe abantu bayibona ndetse n'abafana bazo b'ama ekipe yombi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ariko ngewe icyo nshaka kugarukaho cyane ku misifurire yagaragaye kuri match iheruka, match y'ikipe ya Manchester United. Ese kugeza mu gihugu cy'Ubwongereza ku misifurire tuvuge ko nta kibazo biteje. Ese mubona iyi Arsenal, mu magambo make, mubona iyi Arsenal izatwara iki gikombe cya champion? Arsenal kuva yarasoje ukwezi kwa 10, ariko ngiye nigeze kubivuga ndavuga na Arsenal nisoza ukwezi kwa 12 ikiyoboye urutonde rwa shampiyona by'agateganyo kwisha maneno igikombe zakimanika bati ku 10 kuko ubu ngubu ni 19 idatwara iki gikombe. Bisobanuye ko rero gitwarwa n'amazina akomeye ahubwo kubera ko ari ikipe inyotewe igikombe. None se ubu ngubu nje avuga ni Leicester yaje ivumbuka gatwara igikombe twari tuyizi. Birumvikana kuri Arsenal rero tujya kureba amazina akomeye. Erega nayo mazina yitwa kakomeye yakomeye kubera ibikombe yatwaye. Ariko kizi umuntu azakubaza ngo ma experience y'imyaka 3 wakoze kuri radio yego utarayikoze akubwire ngo ni ibiganiro 6 byibura wakoze nawe ukumva ni byiza utarabikoze uzabikura he? Babajije rero erega umuntu agira experience ugira izina rikomeye kubera ko hari ibikorwa wakoze. Uyu munsi wa none Arsenal twaye igikombe Kentia yamukinnyi ukomeye cyane muri Arsenal. Yego Aaron yamukinnyi ukomeye muri wari we wese uri muri iyo squad yahaba umukinnyi ukomeye cyane. Handi tubona ama equipe y'ibigugu yatangiye kuza akazana igitiyo muri Arsenal bati mudushyiriraho uyu muntu tubaha amafaranga. Iyo ndwara iyo nindi deba dushobora kuzaganira. Iyo ndwara ikwiye gucika mu bantu myumva ngo ikipe ngizatwara ibikombe kuko ngo ifite ngabakinnyi bakomeye. Oya rwose ariko nabo ntabwo abakinnyi bato gusa ngo bari gukora nka squad ntabwo bituma ikipe ikomera. None Arsenal harubwo ari ikipe iri kwiyubaka harubwo ari ikipe iri kwiyubaka. Aba bana turi kubona bagejeje ikipe ahangaha bamazemo imyaka ingahe yongeyemo bangahe se byiwe gufatisha ariko ni ikipe bamaze kwimenyera. Hejuru yabo bakinnyi bato bafitemo Partey mukuru bafitemo Granit Xhaka ukuze n'uwo mutozo uhindura mentalite z'abakinnyi kandi nta ikizakugira icyo uri cyo nuko uzaba wafatanyije nabo ngabo kugira icyo ugeraho. Kuko aba bana nibatwara iki gikombe cya championnat nibyo nahoze nkubwira biraza gufata Gabriel
nyine Martinelli bimukire muri Real Madrid bimukire muri izo za PSG mbega nyine parcours uyu mukino uko agenda anyura mu ekipa agiye atandukanye ni nako abamushaka